gradu da par stotina stanovnika koji rade. Ko tu vlada? Kakav je to život tih ljudi u Grahovu koji su, ovo se odnosi na čitavu Bosnu i Hercegovinu, pa ovdje vidimo i Novo Sarajevo i Sarajevo, dakle, ne odnosi se samo na Republiku Srpsku, to Grahovo danas izgleda, nažalost, kao da juče završio rat. Tamo nema osnovnih uslova za život. Ne znam da li imaju, kad sam išao, imali su jednu apoteku, imali su jedan kafić, možda jednu prodavnicu, u ljekara moraju da idu, dolazim tu, nemaju ni dom zdravlja, ni ambulantu, idu u Drvar koji je središte. Osjeti se da je u Grahovu naravno prije rata živjela većina Srba i danas su većina Srba, oni ostali su u federaciji i osjeti se taj maćehijski odnos, ali postavlja se pitanje kako je moguće da imate 28 primjera u tako maloj opštini nesprovođenja preporuka i odluka zaštitnika ljudskih prava. Ovdje treba govoriti prije svega o ljudskim pravima čovjeka koji su, mislim, zgaženi u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini, pa dovedeni su na nulu. Ja vam govorim u ime stotina ljudi koji su obespravljeni, koji nažalost ne smiju da dignu glas. Moram davesti jedan primjer čovjeka koji je ugledan ekonomista, ne moram spominjati ime, ali čovjek je ugledan ekonomista, završio državni fakultet, bio je u JNA prije rata, potom je služio 4 godine rata i sad nosi posljedice zdravstvene. Posle toga je završio fakultet, magistrirao, posvetio se ekonomiji i nauci. Vrlo je dobar u oblasti bankarstva, blizak je meni. Taj čovjek je 2 puta sa mnom objavio fotografiju i 2 puta mu je smanjena plata u agenciji gdje radi zbog fotografije sa mnom. U kakvom to mi državu i društvu živimo, kao da sam ja onaj terorista Carlos ili kao da sam najveći ratni zločinac, pa neko ako stane sa mnom i fotografiše se, vi kažnjavate. Govorio sam također ranije smo svi mi iz Kluba za pravdu i red govorili o problema trebinskih vatrogasaca. Vi znate za slučaj, da ne navrajam opet, neću spomenuti nijedno ime, ali vi znate da tamo ima roditelja 4 i više djece koji su radili u teritorijalnoj vatrogasnoj jedinici Trebinje. Tamo su bili na čelu sindikata, tražili su samo da im se plati plata u skladu sa zakonom, nekih 5 ili 10% koje oni kao vatrogasci imaju na otežane uslove rada. Zbog tog zahtjeva upućenog gradonačelniku, on je ostao bez posla, pa je onda prekomandovao neku civilnu zaštitu gdje ništa ne radi. Neverovatan mobbing. On je jedan u nizu vatrogasaca o kojima ste vjerojatno upoznati. Vi znate da su tamo vođeni sudski sporovi, vjerojatno ste upoznati sa tim, da djeluje vaša kancelarija malo, da ima bolje preventivne mjere, da vi dođete u vatrogasnu jedinicu bilo gdje u Grahovo i da zovnete medije i da kažete, neću možete spominjati da neko ne bude rekao da imate ovdje neke političkih poena, ali ne može neki čovjek koji je šef vatrogasne jedinice, koji je, ne znam, načelnik, direktor, bilo šta drugo, ne može taj čovjek biti gospodar života i smrti, reći ti ćeš imati posao, ti nećeš, tebi ću smanjiti platu, tebi ću povećati, meni tako došlo. Evo neću da spomenut ću jedno ime. Ovdje imamo u klupama gospodina Iliju Tamindžija, se objavio također zapisnik sa sjednice sindikalne organizacije hidroelektrana na Trebišnjici, gdje se radnici koji su podređeni gospodinu Tamindžiji pisali potpise i apel jer ne mogu da trpe njegova ponižavanje, mobbing. Ne znam čemu to, ljudi. Ne mogu da shvatim ličnost koja uživa na bilo koji način da ponižava drugog. U bilo koju, sad kad dođem, evo ja vam govorim lično primjera, u bilo gdje kad dođem, prvo bi se javio čistačicama, naravno bez ikakvih, pa je običnim ljudima koji gdje rade. Jedino prema kome imam bilo kakvu vrstu, to su ovi ljudi na vlasti koji gaze druge. Vaš je zadatak i uloga da zaštitite ljudska prava ljudi. Zašto nekad niste ušli u javno preduzeće, anonimno, i da vidite te ljude koji se primoravaju da idu u skupove bilo koje partije? Da neko kaže imaš ugovor na određeno, idući mjesec ističe. Znam vam primjere, dakle, vjerujte mi, meni je žao ljudi koji su izloženi tome, a koji su članovi vladajuće stranke. Znam lično ljude koji imaju narušeno zdravlje, dobiju šećer, dobiju pritisak, dobiju anksioznost, nije svako jak, dobiju depresiju od mobinga na poslu. Uništavate porodice. I to se mora zaustaviti. Naša ključna borba mora biti za slobodu i život dostojan ljudskog dostojanstva. Nismo mi roblje da nas bilo ko popisuje, dijeli po bilo kom osnovu. I ovo nije politička priča, ovo je ljudska priča.
Žena dobila dijete, djevojka, prvi rođendan, kaže ne interesuje se rođendan, moraš da ideš u Banja Luku. Ako ti ne ideš, mora sestra ili majka, nađi zamjenu. Ako ne odeš, nema ugovora. Ako nema ugovora, nema plate. Koliko smo mi nabrojali primjera kršenja. Znate koliko je ljudi ostalo u Trebinju bez posla kad je došlo promjene 2016. Ne znam šta će biti, ali ako se promijeni vlast u oktobru, nijedan, a da kažem pod navodnicima, običan čovjek i radnik, ma u kojoj partiji bio, neće biti izložen bilo kakvom revanšizmu. Niti ćemo davati otkaz kao što su oni davali 2016. Zamislite kako se osjeća majka koja je dobila otkaz i koja na porodu ima komplikacije i odrazi se na zdravlje djeteta. Hvala Bogu, sad je dobro. Ti ljudi, neću namjerno da spominjem imena, ti ljudi koji su to radili, pa bojite li se Boga? Zlo radit, a dobro se nadat, ne može. Morate biti agilniji. Ovo je zemlja koja je sigurno rekorder u Evropi na širim prostorima po kršenju ljudskih prava. I mi od vaših izvještaja nemamo ništa. Vi mora da idete po terenu, da vršite pritisak, da ne prozivamo mi i ne štitimo ljude kad su žrtva mobinga, nego da to radite vi. Da imate mehanizme koje moramo da ojačamo, da kažnjavate žestoko na svaki mogući način, pa čak i oduzimanje funkcije, plata, finansijski, na svaki drugi način, javnim poniženjima. Sve one ljude koji bi gaze sve ostale. Mi pričamo o ljudskim pravima, a nama ovdje su skršena ljudska prava. Nema sjednice da predsjedavajući ovdje ne govori o mojim mentalnim bolestima. Stigmatizujete, što je govorila Zaga sa ljudske strane. Neko ko je položio Hipokratovu zakletvu. Opomena, nikad vas nisam nazvao mentalnim bolesnikom, nego sam savjetovao pregled, nemojte lagati. Nastavite. Da, ja znači lažem kad vi kažete samo psihopate daju ljekarima dijagnoze. A na koga vjerojatno ste mislili na ovo tamo stražara što uđe ovdje da mi izbaci porev. Vjerojatno ste na njega ludirali. Uzet ćemo stenogram, ima sve snimljeno. Ne u 20 navrata je ludirao na moju mentalnu bolest. Jutros kaže, tražio sam doktora Radovića, juče, samo da znate, ali sam morao otići rano u Sarajevo da predam izjavu u CIK-u. I nije bio na poslu. Čim dođem, a ja ću obići, ako treba, 10 psihijatrijskih ustanova, gospodine Stevandiću. Sve i da imam, ne daj Bože, neki poremećaj, a vjerovatno možda imam nekad impulsivne reakcije. A što se tiče ostalog, rekao sam vam, ja nikad nisam imao, osim kad sam bio dužan 14. Tad jedini put u životu kad sam pao nisam mogao da spavam gledajući kako ću vratiti dugove. Jeste. Tad sam znao kako je biti potonuo, ali sam isplivao na površinu. Imao sam i ja naravno život tih izazova. Ali vaše aluzije nisu umjesne. Nisu primjerene. I mi treba ovdje da se borimo za svoja prava. Od toga da diskutujemo, da imamo sjednicu, da glasamo, a da ne govorimo, poslanici se bore za zaštitu poslovnika ljudskih prava, a ne da govorimo o običnim građanima koji su obespravljeni i poniženi na svakom koraku. Također govorimo o pravima vi znate o stigmatizaciji raznih kategorija stanovništva, što neću da govorim. Jednostavno postoji brojne primjeri diskriminacije. Mi smo nešto, busamo se nešto poštovanje Ustava, pa ne znam, lažna predstavljanje. Toliko imate diskriminacije na svakom koraku. Na raznim osnovama. Po partijskoj pripadnosti, po socijalnoj, po mnogim stvarima. I te stvari moraju jednostavno da se, onda govorimo o pravima ljudi koji su, o prevelikim ljudskim pravima ljudi koji su osuđeni na brojna krivična djela. Ili kojima procesi traju godinama. U ime kluba. U ime kluba govorim. Opet neću nikog da aludiram. Vi imate ljude koji su, nažalost, primorani da počine teška krivična djela iz oblasti korupcije i organizovanog kriminala i koji se drže u zabludi, daju im se advokati, govori im se izdrži, nemoj govoriti kome si, mi ćemo te zaštititi. I ti ljudi sutra će da plate cehove. Oni su malo stavili prste u med, što bi se reklo, ali je kuša ona iznad njih koji je pokupio kajmak, a na njima se lome kola. Nikad nismo u ovom društvu vidjeli procesuiranje onih takozvanih nedodirljivih na vrhu sistema, kojima je dozvoljeno sve. A sa druge strane, navodio sam vam brojne primjere u kojima ljudi idu u zatvor zato što im istekla lična karta.
Vi znate da je uhapšen čovjek koji iz Ljubinja svoj duvan koji je posadio, nosio u Goražde da proda i uhvati ga policija i kaže nelegalna trgovina, ne znam, akcizno oro, šverc duvanom. Čovjek sadio malo u Krajpolju, oko Ljubinja, u Konac polju, malo duvana da preživi, ponio, vi ga bacite u okove i u zatvor. Niste izašli da skočite, da kažete ljudi, to je selektivna pravda. Ko Filanci što su bili za vrijeme Kraljevine. Zadržat ću vreme kluba. Apelovao bih na vas. U sudskim sporovima, da ne govorim, namjerno sam tražio od vas da uđete nekad, pisao sa vašoj kancelariji, da dođete na jedan sudski spor i dao vam pregled sudskih procesa. Nažalost, nikad niko od vas nije došao. Ne treba meni vaša zaštita, nego čisto da vidite sa čim se susrećemo, kako teku svi sudski sporovi. Nedavno sam bio na Sokocu. Ne da mi sudija da progovorim, a sudija inače osnivač SDA. Zove se, evo ne mogu sad da se sjetim, inače je bio osnivač SDA i on kaže ja sam bio u SDA, ali sam skinuo tu togu, sad sam obukao sudijsku. Ne možeš postaviti pitanje. Kazni ga 100 maraka, pa 200. Ma nije mi to Rami smjestio, nego Milan Mito Tegeltija koji je kreirao pravosuđe. Veltekin Bosović, tako se zove taj sudija. Ne možete imati, evo imate kolegu kod nas, da ne govorimo Vasića, Dragomira. Ja upravo radim neko istraživanje, ko su ti ljudi koji protiv njega podižu optužnice. Jedan se završi, dolazi druga i kaže Zoran Stevanović, obiman je to rad. Ja sam jutros objavio neku informaciju, pa mi je krivo, neki su uhapšeni, neki u bjekstvu, ispostavilo se da nisu. Pa se onda napisao, rekao, izvinite. Izvinite. Sinoć sam imao informaciju, nisam objavio do jutros da ne bi nekog povrijedio. Osjetljive su stvari. I krivo mi je kad nešto kažete, ako nije 100% tačno. Čovjek 10 puta ga hapse. Jedan završi, krene drugi. Ko to radi? Nek svako odgovara za ono što je radio. Rade ljudi koji u pravosuđu učestvuju u nečasnim radnjama. Nemojte da navorim ovdje 100 primjera selektivne pravde u kojoj se šilji pero i maltretiraju se ljudi koji nemaju nikakve zaštite. Govorimo o ljudskim pravima također od čovjeka iz Bileća, moram to ovdje da spomenem. Lično ga ne poznajem, a članova njegove porodice. 1 godinu dana i 2 mjeseca ne može da vidi svoje dijete. Bio u braku, razveo se, dogodilo se. I neko dođe i ona kaže, dijete prehlađe, ne može doći danas. 1 godinu dana čovjek nije vidio svoje dijete. Niko od vas iz ombudsmana nije reagovao. Ljudi, nešto nije u redu. Prititrate eksploziju, nisu svi istog temperamenta, neki bi ljudi poludili ko eksplodirali bi ko bomba. Neko vas pravi budalom, vi idete 50 puta u jedno mjesto drugo gdje živite, plaćate advokata 5-6 hiljada maraka, dobijete sudske sporove, neko kaže ja neću da poštujem sud. Ma boli me briga. Vi ništa ne preduzimate po tom slučaju. Ništa. Evo ođite primjer, otiđite, mogu vam reći posle da ne spominjem imena. Tiđite u Ljubinje i u Bileću. I vidite primjer, ko može da brani roditelju da vidi svoje 2 djece više od 1 godinu dana. Pritom, nema nikakve optužbi. Bili ljudi, razveli se, ne mogu skupati, to je potpuno drugo. Nema nikakvih nekih optužbi, nekih otežavajućih. Pa ljudi su u zatvoru pa vide svoju djecu. Imaju mogućnost i obavezu. Neko se izrugiva sa sistemom, koristi zloupotrebe, možda neku političku bliskost, zaleđinu. Kod nas, ako imate nekog moćnog u partiji koji može da... Sve vam je dozvoljeno. Sve. A kad završi sjednica, namjerno ćemo doći da kažete, da vidim da li ćete otići u Ljubinje i da reagujete u tom slučaju. Ne u Ljubinje. U Ljubinju je majka, on je u Bileći. Prešao sve granice. Hvala. Ostalo vam je 8 sekundi.